मरोइबा पाउ पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट अमसुंग मणिपुर पुलिस सिटीजन पोर्टल अमसु हौदोखरे इसागी दखनबा मियोय क्या लैबना लैबागा से साउखतबनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखरे अमदी लिसिंगनी तरा निपान की यूनियन बजट पुथोखरे हंदक की बजट असना लौ सिंगु अना लायंग अमसुंग महिला सिंगी लमदा अहेनबा मिडियंग थमली खुरुमजरी मिडियंग ताबिरबा सिंगबु तराम नोक्सरी पाउ संतोंगना पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट www.cmmanipur.gov.in हांगदोखरे लोइनना मणिपुर पुलिस सिटीजन पोर्टल अमसु हौदोखरे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की कैबिनेट होल पांगथोखिबा थोरम अदुदा एमएलए एल सुसिंद्रो एमएलए एस डिंगो एमएलए रोबिंद्रो टीएच सेटबर्टा एल रामेश्वर चीफ सेक्रेटरी अमसुंग पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल क्या सुसरुक याखी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना वेबसाइट असना गवर्नमेंट असिगी थबक थौरम सिंग ट्रांसपेरेंसी लेहनबदा अचौब मतेंग ओइरगनी वेबसाइट असिदगी मियामना चीफ मिनिस्टर की ऑफिस का मरी लेनबा ई पाव अमसुंग थौदोक सिंगबु खंगबा ngamlagani वेबसाइट असिगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइरिबा मणिपुर कनेक्ट ना महिरोय यावने मपानदा लैरिबा मियोय सिंगना रजिस्टर तौदुना मही मसिंग सेंजा थुमजा कांगलुप की हंथना येंगबा मिटयेंग अमदी मियोट मिनैना चिंगबा इशू सिंग पुखतुना मरी लेनबा अथॉरिटी दा फॉरवर्ड तौनबगी खुदोंग साबल लैगनी मपानदा लैरिबा महिरोय सिंगना वेबसाइट असिदा रजिस्टर तौगदबनी मपानदा तमलिबा महिरोय सिंग एक्सीडेंट थोक्तुना अशोक अपन यावरप मतमदा लुपा लिसिंग यांखै गी लायेंगनना सनफम पीगनी लाइबक थीबा थौदोक्तगी लैतबा यावबदसु लुपा लाख 2 के सनफम पीगनी वेबसाइट असिगी मतोपा सक्तम अमना नौना हांगदोखिबा ग्रीवांस सेलगसु समनदुना तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंगदा खुदोंसादबा थिंगनबा सिंग मियामना वाकटपा यागनी मसिना ऑफिशियल सिंगदा मियामगी खुदोंसादबा सिंग लोइसिनबदा मतेंग ओइबगा लोइनना खुदोंसादबा सिंग कोखननबा लौखलक्लिबा थबक सिंग मनुंग मपान फाउन उबा ngamlagani haiki to the government the numainaba and the registration is not only the students registration di ada library ba service toruga call center da laiba shop center sing da laiba na to any company the khangbe government service na tawriba whoever from the Manipur madu registration is the yahanba aduga moigi ekhoi state da madu gi record to torukanda Delhi da na suklei adagi UP da na suklei Maharashtra da suklei adagi Bangalore da suklei je khangtu oga अखोगी स्टेट गवर्नमेंट दगी मोगी स्टेट की चीफ मिनिस्टर दा आईगी चीफ आईगी लेवल दगी लिस्ट के कोना और चीफ सेक्रेटरी की लेवल दा डीजी की लेवल दा आधा डीजी टू डीजी और चीफ सेक्रेटरी तो काना आधा की लिस्ट थार काने नोगी स्टेट टू दा अखोगी सुमबा तोंबा चावबा मनी XYZ मोसी कॉलेज दुना सिलाई सिगी कंपनी दुना सी नीचे वर्क तौरी सिगी लोकल एरिया दुदा मोसी लेबनी अदुना मोसी की खरा protect over moigi security khara yengsen view haidna kushidagi formality idoineba adu lagade he koina kanom thukpa kanda Bangalore toy adu list tak yenga kanda sini ngammedna adu maina whole over India madugi potu taunanabugi khudong sabuduni चीफ मिनिस्टर नमखा ताना मणिपुर पुलिस सिटीजन पोर्टल असी CCTNS प्रोजेक्ट की सरुक अमनी पोर्टल असिगी मरुएबा पांदमदी मियाम गमरु मपांग ओइना पुलिस न मथौ तौबा ngamnanaba पुलिस स्टेशन सिंग ट्रांसपेरेंट लेना मथौ पांगथोकपा ngamnanabani प्रोजेक्ट असी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिशन मोड प्रोजेक्ट अमनी पोर्टल असिदगी मियाम न वेरिफिकेशन वाकत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न चिंगबा इशागी ID एम सेम लगा लौबा यागनी मरी लेनाबा पुलिस स्टेशन न कंप्लेंट तौबा कंप्लेंट अदुगी हौजिक ओरिबा फिबम खंगनबा फाखिबा मिगी मरी मखोंग मी मांगखिबगी वाकत पोट चै हुरानखिबगी वाकत न चिंगबा थंबा यागनी हाइखी पुलिस से कोई पब्लिक की पार्ट में होय देबदोना पुलिस हरगे याम नेगेटिव कमांडोस हरगे याम नेगेटिव लाइनर में पोतो मदु फीलिंग्स अदुगा कम्युनिकेशन गैप टू मेंशन नबा अखन न लोकल स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में खादा मसिदैदा एकोई एनी सी वेबसाइट सिदैदा एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट लाइना जिगी ngasai norms खरा लैरिबा एंट्री तौबा रेजिस्टर तौबा खोपदु अदुगी प्रोसेस तौ कांदा नसा लात्रगसु इसा लात्रगसु वेबसाइट सिदा थागल अकाना मदुगी ऑटोमेटिकली अदुम एक्शन टेकन सी कोइना पुलिस डिपार्टमेंट की
ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯖꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯅꯦꯛ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ प्रजागीदमतो याच इसा खक्तगी खनबा मियोय क्या लेबना लेबाग असि चौखतबनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोगली इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स लमफेल पातन नौना सेमजिनबा मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बिल्डिंग संगाबगी थौरमदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असि फोंदोखिबनी थौरम अदुदा बोर्ड असि चेयरमैन एल राधा किशोर फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार सुसरुक याखी एल राधा किशोर ना बोर्ड असि ऑफिस फिवम सादना लेरमबदगी ऑफिस की थबक थौरम कया पांगथोकपदा खुदोंग सादब कया मरुम लेखी ngasi अनब गवर्नमेंट असि होटनबदगी फजब ऑफिस अमा ओइदुना थबक थौरम कया पाइखटपा ngamlagani pollution free oiba office ama oinaba hotnabaga loinana manipur da lairiba school college singda ahenba awareness pinana thabak changsilagani haiki forest minister T Shyam Kumar na Imphal city asi nongma nongmagi pollution wangkhalakle taipunba car tongba kaya na masagi mayungi fattaba sing nambul turel da thadaba tokpiduna Imphal bulu nanba city ama oinaba hotnabada mateng pangbi haiki Chief Minister Nongthongbam Birena lamdam asida leiriba mipum khudimak masagi haiba wafam thadoktuna miyamgi oiba wakhal khansi thika munaba vision yaudaba hanagi manipur adu thadoktuna saukhatpa awonba lamdam ama oinana buhonasi nambul turel da fatta haudi hundokli ba stifana na ba civil dress da police leirabani fattaba hundokpa faduna miyam mamangda puthokani pollution control board na paikhalakpa thabak thoram kayada miyam na mateng pangbiu lam khopchin duna yung kai sajinba isana khangna lokthokpiu aigi wakhal haiba thadokduna miyamgi khanbatana chawkhatpa oigani haiki contract oriented oiba asi yongre sibo asak phajana building si payam pareng leire phajana sadana uwa thadana leire kan jana view ma thamgoda bi asida building sajalami si sorok se thalaga vision yaudaba planning yaudaba only contract oriented Thika, I na shohorge na thika oriented with schemes. Thika munna bai type. I shohorge toroka munna na subui ne bang se Manipur the thui maps. I gi yum pa da thongban improve to region. Nobody thinks I aran bam to mane public society da kai bam to mane se I khande ba kanan to. Madu khan ban numitu da ni Manipur. Prithvi gi top to lai dois. Hogdong ama. I Facebook ko ubani ko. Hogdong ni papa thola smai lepale kaina gari chu chale zebra crossing ma pasida other red light thali malande zebra crossing to the gari em the denzel khamde green hek thamba kana hogdong silangi akoi sai mi de gi japan gi hogdong le singbu gi to government sigi pandam krishnate praja nuai na lehenba government sigi pandam krishnate praja singi ijat praja singi hak fazna phangamba government singi pradam ekhoina leijeri ba government singi leijeri resource singuna ekhoi punna awana leijeri mi gi phibam phatra ka da car nu mai ba to mo ki do to somna tanjaraga migrant food sa le ka da koira sa phaba chat gi nu ngai ba gi adu dai da khoi ke do to adu shokti migrant sa gi do sak pi jase yum nong yuri do nong yon bum se adu gi pandam ni human trust humanity can from the base of a scheme mayama putoris. Mu weapons is Amuka Pokone, Aduna hanging eyes that we fajana with respect. Nungshinana, Aigi have a potadona, a quite punning, get them have a clone, like get them have it on every government, such as I say. Union budget listing ani tara nipan tara mapan puthokre anoba budget asina lahu singu ana layang amasung mahi masingi lamda ahenba meeting thamgadauri finance minister Arun Jaitley na parliamenta budget asi puthokladuna India asti malemgi oina taret suba khwaidigi chawba economy oire lebaga si manga suba malemgi khwaidigi chawba global economy athuba matamda oiragani listing ani tara tara nipan da export chada tara manga hengat lagani senba chahi asigi budget na agriculture amasung khungangi sel thungi phibam phagatna ba ahenba meeting changani National Health Protection ki makhada lairaba imung crore tara da chahida lupa lakh manga gi ana layeng bagi mateng piragani masina miyoi crore yankhaida kanaba piduna malemgi oina health sector da government na khwaidigi sel thadaba scheme ama oiragani TB nariba singi nutritional support pinana ba lupa crore chatruk kaithok lagani laibak asigi khungang chamnga gi yumthong khudingmakta ising pinana ba amrut program paikhalagani
Inglising aniga Taramapan Fawbada Anova Railway Track Kilometer Lising Mari Tharagani Maru Oiba Railway Station Chatruk Nauna Amuk Semjilagani Laibagasi Heritage City Singak Senanaba National Heritage City Development Augmentation Scheme Paikat Day Jandhani Yosnagi Makhada Bank Account Crore Humpu Hangnana Bathorang Tauri Schedule Drive Labor Mapam Singda Iklavia School Sing Linkhalagani Planning Amasung Architecture gi Anova School ani Government Linglagani Badodarada Akhanaba Railway University Amalingagani English aniga kunithoi fawbada Indian Kudimak Masagi Mayum Pinanaba Government Nasina Pandam Thamli Kungangi Mafam Singda Internet Line Fanghananaba Wi-Fi hotspot lak manga linglagani Government Asina English aniga Tara Marigi Me Thadagi Pairakpadagi India gi sel thungi fibam fagatna leiri haiki Security ga loinana Assam gi Tinsukia dagi purakiba diesel tanker da Potyan Tobadagi Lefam Thokpa Flash Point Lairam Daba Tengnare, Generiba Oil Tanker Blacklist Tobaga Loinana Potyan Tobada Senava Kudimak Action Lauragani Haina Consumers Affairs Minister Karam Syam Fungdokre, Secretariat Labor Ministry Office the Pangtopa Paugimi Famaduda, Commissioner K. Radha Kumar, State Level Coordinator S.I. Singh, IOC Malongi Senior Depot Manager and Maringsu Sarukyaki. IOC ki Deputy General Manager su oiriba SI Singna oil tanker sing asi Tinsukia dagi security ki na lo laga malom depot da hangadabani maduda density ki chang appearance na chingba yenglaga retail outlet ta thakhigadabani masida yamna maru oiba flash point yengnabagi kudong saba leitabana pangthokte industries transport discipline guideline gi makhada retail outlet ta surprise test oina check tawbasu chathai haiki Driver khutna tikri khutna tawrbo iramgo di fai karima transport ma sajao magadi magi contraction oi kakkani ba the gari no oi kakkani ba karima only it is proved that only TTQ na ngasai tawrpani haina proof tawtari magi hairiba gari duga adegi TTQ ga madu blacklist to mi chahi ni industry basis ta id any hoya ma chin ma pujaro Minister Karam Shyamna PCTC retail outlet diesel quality signalingai oi haina wakalakpadagi national accreditation Laboratory da Digboy the Thaduna test over the flash point Kuntramanga Lefam Tokpada 0 the Lerama Tingnere Maramasina Chenari ba diesel tanker MN01 AA0389 blacklist Taure contractor Young Action Loragani Miana Singnaba Lerabadi Pau PB do not check Tona Bikudong Saba PBU Aranba Toba Kudima claim na Taroi Haiki Tau si karai de yalak mononas yeng bakan the Lambida adi Manipuri wang mada jaga khara da thau je yala e haibagi adi sama madu malaire aduga ujiki MS Zanuka Devi Acharya magi gari number MN01 AA0389 se simadi khoi magi chalan nunglan adagi gari gi kaino simadi adum the blacklist sungja choidana tawragani praja singda sarkar gi site gi thamjaning badi emoi IOC da thaw phataba phangaga kholaga test tori mena losan dana question dana thamgani madugi asingba praja da khangaloi aina khanbadu la hadi adugi wakalon sarkar da leite edi magi asingba finding do phanga kanda IOC gi site gi adi lokhat pham thopo action do lokhat anaba koi sarkar gi site gi di chapsana khangale aduna kanagumba adi transporter gari singsina Manipur da thau puslakpa kanda adi lambi da karida sumaina thau yansan na khosan na tawbagi thabaksi handaki thoiba asina maram oidana matungda di soba lesson nama akoi adi tammagani haibagi thajaba tamjari Narcotics and Affairs of Border Police Station ki Kangbomna drug lalon ba mioi ani Kanglatongbi Santipur area dagi kani kilo manga ga kona na fare hairi Police Department ki PRO gi cherola mana fagala ba mioi singasi gi maming Lungtilal Singsan sahi nifutaret saitu Gamfa zone Henminthang Khongsai chahi kuntragataret Kangpokpi bazar dagi ni Paugi marakthana tin ba brem tang luxury
The Blossom School, well begun is well done. Moirangkhom and Changangai campus affiliated to BOSEM. Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Tranjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohut Yang Sinbe Andre. Amukana Taram Nokcheri Makata Pau. Ngarang PWD ke Superintendent Engineer Highway Circle Manipur Joy Kumar na luchingduna Imphal Dimapur Lambi National Highway number 2 gi fibam yengsiluraba matung media da phone ki wafam subjudice oiba wafam ni madustat na bayaro haina Manipur Truck Owners Welfare Association ki President S Ranjit na phongdokre and the Avenue de Labor Association asigi office ta pangthok ki bapau gi mifam amada Ranjit na makha na SC Joy Kumar na yengsin ki ba khongsada association na yabang ngamloi court ki directive matung innadi yengshin ba da Ministry of Road Transport and Highways ki regional officer galoina na yengshilu haibani adubu court ki directive ki wangmada Joy Kumar na transporter kharaga manaraga lambi asi yengshin khibani madu satnaba yaroi madugi report adudi court kamari leinahan fam thokte SE Joy Kumar na highway sigamari leinade Joy Kumar na transport department ka manaraga ministry na thokpa anobu order court ta submit tawbagi mahuta ministry na thokhiba ariba notice submit tawkhi transport department ki director in charge BIPL amadi SE Joy Kumar ga manaraga Manipur gi transporters sing amadi oil tankers sing lambi asida chathandana ba honari Chatnaba yariba lambi asi kanagumba kharaga manaraga chana handana su honari masi association yaningde lambi semjin bagi mahuta khudong saba khara fangnana bu hona ba thawngni Manipur sarkar na lambi asida chap chaba decision amal lauduna transporter singbu chana hanaba hona biu haina appeal tawki kharaga loktuna raga magi khongchat gai lambi yang jema sakhiba khongchat motoana yabam thokte yaningde amadi hariba lambi sida hariba tonage gi wafam mana lepkadabu nate Ministry of Road Transport and Highways na lepkadabani amadi hoji court masigi case pending leri PILC makha chathari aduna mana law ngarang sakhiba khongchat tuda loktuna ba magana sakhiba khongchat to motoana condemn tawi amadi yaningde hariba khongchat ki ngarang chaliba khongchat se akhoi madu akhoi gi value leitaba khongchat ni Ziribam da laiba foreigner check post ta Myanmar gi Rohingya natraga Bangladeshi ni jingnaba nupi ahum amasung makhoi bu purakpa nupa ma faduna Ziri police sinakre Kasar gi Singarbon dagi Nasib Ali Kauba mioi amana nupi ahum asi cruiser gari ama da Imphal lom da puna bu hona bada jingnaba dagi check tawbada makhoina purakli bache chang sing sasinaba oiramkhi Banglalo su khangdaba loinana Burmese lol da hangbada khangbadagi jingnaduna Ziri police ta sinakhi bani hairi Osida ngasi ayuki waina passenger sing lakpa sing apalom Assam lom dagi adigi amati ate dei kano sing dagi lakpa kano sing ji akogi hitop ya charging ji akogi check tawbagi kano sida Bangladeshi warangadra natra Rohingya warangadra haiba singna ban nupi ong ka magi porakpan nupa haidi leader amaga loidana ji akoina singna badagi ada verification tawna baina ji bam thana ga sina gare Taramari suba ima kombi laikhidabagi kumon thorom ngasi lamfel sana kaithal da pangthokre tharomaduda nupi khunai maira paibi liwa bokul makhongi President W Mangol maira paibi Welfare Association Kangleipaki R Wengsongak susaruk yaduna laikhidraba ima kombi gi khubamda leishu katunai kai khumnabu utkhi poirei leimarol maira paibi gi President Longjam Memchobina leikai de leiba maira lupsingna Mikhal gi midep singi yenglaga thabak torokpa si laibak thibani lup khudingna ekhoi gi ithakta nanduna thamliba sidagi nanthok nabu honaba thoi ahum suba nupi lal afaspa gi mayok tawifam thoi haiki Bindai laitaba tangru laitaba pujima koina na bai dang ka pori lengo ba pa pumba Manipur sa mana ahamba president oiki lekai da bela pai bi mingda ba koi samji pairaga minister gi potla ba chapato iba kombi adagi imam em chawina puchi gi yake
प्रधानमंत्री आवास योजना हाउस फॉर ऑल स्कीम की मखादा ओइना म्युनिसिपल काउंसिल की बेनिफिशियरी 13 काउंसिल ने युम साबा हौना बखंगलपगी मतुंग इना युम साबा हौरुरग ngasi फावस स्कीम मसिगे सेनफम अमत फंगद्रे हाइना बेनिफिशियरी 13 पाउमी सिंग वकतख्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा काउंसिल असिगी वार्ड नंबर 7 की बेनिफिशियरी W कुंजोना हौखिबा मांग चाहिए अक्टोबर की तांग 19 दा ओइना म्युनिसिपल काउंसिल ना बेनिफिशियरी 13 असिगी लिस्ट थोक्तुना मखोइगी युम साबा हौना बखंगलखी काउंसिल न महूद डिपार्टमेंट सु बेनिफिशियरी 13 असिगी रिपोर्ट अमसु थाखिबगी कॉपी सु मखोइगी मसादा खुसिनरखी युम सिंग अदु साबा हौरुरबा मतुंग मखोइगी अकाउंट ngasi फावस सेनफम अमत चंगलकपसु लैट्री सरकार न हिरमसिदा असेंग बदु मियामदा खंगनबियु हाइखी दा ओइना म्युनिसिपल काउंसिल ना हाइरिबा कॉपी जिंग अजी डायरेक्टर दा मी 13 हानबगी फर्स्ट पेज की ओइना थारे हारिबजी थारब मतुंगना ngasi फावबा पैसा जी रिलीज तौबिदरे मरम अदुना खोइना मिन उबै शोने न खंजरिबा कोइगी ऑनरेबल सिंगना कोइ हारिब जिंग लैता लाइरबगी हजि नुंजु नुसा लाक्त्रिङै मतमसिदा युम कै लैतबगी अवाबा लैतनबगी दमक्ता ऑनरेबल जिंगना सिगुम्बा फल जिंगसी याम थुना थादोकबिदुना लैता लाइरबा वाना युम कै लैजदबा सिगुम्बा मयामसिगी अवाना जिबो अंगदं कोनगिरबदी कोइना मुक्कजु मखाताना इशोरने हाइदना कोइ लाचगे हाइदना SSA की मखादा टेक्चम गर्ल्स अपर प्राइमरी की महिरोई सिंगी यूनिफॉर्म यंथोखरे टेक्चम मयाई लेकाई लेबा स्कूल असिदा पांगथोखिबा थोरम मदुदा लांगथेल जिला परिषद मेंबर एस कुलबिधु ZEO थौबाल A अनिल कुमार जोन 3 की DI राजेन सुसरुक याखी NSIU लेबाक मियांगी ओइबा अपुनबा अमसुंग तंगदु लेतानबगी दमक थबक पांगथोकपगा लोइनना कनागुम्बा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट यूनियन सिंगल लेबाक मियांगी याइफनबा लखोटपा थबक सिंगदा जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट यूनियन सगोटली अदुबु मीडियादा NSUI ना गवर्नमेंट की मायोक्ता मरी लेनदबा वाफम फोंदोरकपसि लाइबक थीबनी वाफम मसे स्टूडेंट यूनियन यानिंगदे हाइरी ngasi hauduna thasigi ahum phawba sathagada Central Agricultural University की Annual Games and Sports Meet University asigi playground da haudokre ngasi haudopagi thoromaduda India team gi hana captain oiramba football sanaroi potsangbam renedi CAU Imphal की Entomology Department की Head Professor MK Gupta madi College of Agriculture and College of Food Technology CAU Imphal की Professor JM Laishram ने चिंगबना अथोय मिथुंगन सिंह ओइना सरुक याखी थासिगी अहुम भाव सथगदबा स्पोर्ट्स मीट असिदा तोंगान तोंगान बा हाउस की महिरोई सिंगना फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल सेंपाक ताक्रो टेबल टेनिस बैडमिंटन अमदी एथलेटिक की आइटम सिंगदा अथोय एहन तानागनी हयेंगदगी पांगथोकदौरिबा मरिरक सुबा अफिम्पा 9A साइड इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की मांगोइनना एक्टर गिल मणिपुर की सरुक यागदबा एक्टर FC की सानरोई सिंगदा ट्रैक सूट अमदी स्पोर्ट्स किट यंथोकपगी थोरम अमा ngasi खुराई नांदैबम लेकाइदा पांगथोखरे थोरम अदुदा अफिम्पा की प्रेसिडेंट जोय विद्या LYS ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर लाइश्रम रतन खुमन अफिम्पा की ट्रेजरर कोनिकर अमदी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर चिंगलेन सनाना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखी थोरम अदुदा अफिम्पा FC की ऑफिशियल सिंग दसु ट्रैक सूट सिंग यंथोखी थोरम अदुगा मरी लेना LYS ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर लाइश्रम रतन खुमन न फुंगदोखिबदा महागना आंगांग ओइरिङैदगी सानाबबु पामजबना हौरकपना मरम ओइदुना सानरोई सिंगबु योखनिंगबगी अपामबा लेबदगी महाकी माइकैदगी अंगंबा मतेंग पांगबनी हाइना फुंगदोखी अदु हंदकसु मरिरक सुबनी हाइब्रा अकोगी एक्टर गेंस की मासिदा अकोगी LYS ग्रुप साइटगी मैनेजिंग डायरेक्टर आई सामुना नमजब प्रेस सुट खरा इजबनी लोशिलकपदा मरोइबा पाउ अमुका हना पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट अमसुंग मणिपुर पुलिस सिटीजन पोर्टल अमसु हौदोखरे इसागी दखनबा मियोय क्या लेबना लेबाग असे चौखतबनी हाना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फुंगदोखरे अमदी लिसिंगनी तरा निपान की यूनियन बजट पुथोखरे हंदकी बजट असना लवु सिंगु अना लायंग अमसुंग महिमा सिंगी लमदा अहेनबा मित्यंग थमली पिनेंग ताबिरिबा सिंगबो अमुका नखुंजरे